Toi whatalo whātua le whapopongo telefon mo le nei awa uli. Ua whaalia le sui pale mi o New Zealand wa wasa mana ia Winston Peters. Ua whaopopoina le ngā lulue whaatasi mawhiti e tali atu ilo I tau o loo whaatuputupula ia pea I totonu o le Pasifika. Sa whaia se tau mawhtanga a wa wasa mana ia ma le pale mi o fiti si Tiveni Rampuka I le poana poi fiti. A awanga I atu I Vanuatu I le tae awana leila. O le vaenga muli lea o le whainga malanga Peters malana au malanga na asia atu I tonga Hawaii ina yaso ua tuana I atu. Na whaaliewa wasa mana ia o loo ngā lulue malo e lua ina ia whaopopo ala fe whaatawa inga ina ia o atu I le tausanga e lua fe tolu se fulu ua o atu I le 2 biliona ta ala le tupe e mawai. Masata lia le leifo I e fiti le fuafuanga New Zealand e whaafai ngofie ai fe malanga inga ma whaatau ngofie mo tangata fiti e toi taliu mai le whainga malanga I le aso ata e ao. E ono whaopopo le 25 tala I pili o le eletise I le tau malulu a wale whaamawhanawhanai na o whale e tusa male se fulu I le 25 tala o le ACTI pili eletise I le masina I New Zealand a iwa tala I le masina I CTI pili I au se talia I le tau malulu. I New Zealand e tusa male se 5% o paketia a inga o loo whaaluina I le eletise. Ua whaalawiloa le pisa a ua toi ai se fuafuanga e whaamutai ngā luenga mamatafa ioi e tolu se lau toru walu, mai le vaenga moanga nuu I le soifua maloloina, mai le afe ono se lau toru lua I le afe lua se lau I wawhaa. O ia au nanga e silia ma le valus fulu afe tangata whainga luenga. Ua whaali le whaanoa noa ma le mautono o tangata whainga luenga, ona o le tala na sau I tuana nafi, o le toa tele o tangata o le aafianga luenga, na o fia I whaatalatala noanga ma feutanga inga mua I le lua tausanga taluai. I se whaamatalanga mai le liti o New Zealand e tusa ma le tolu tesi ma le tasi miliona tala, le tupe o le a whaasao mai pe atau nuu ia fuafuanga. O lo o tatala le awa noa mo whaatalatala noanga ma le au whainga luenga I le taimi nei, ai le I whaia se whai unga muli. Ua sawa le si itanga o le tau mawhai tausanga taitasi I le silia ma le tausanga ona o le tau o le susu a ano manufasi maisi. Whaalia I whaamaumaunga le Stats New Zealand e tolu te sima le 5% na CTI le tau o loa mo tau mawha I tutonu o le se fululua masina e o maia mati o le tausanga nei. O se si itanga pito I mawalunga talu mai Januari o le tausanga taluai. O loa e ai le susu, bata a ano manufasi, suka lati makofe e ta ilua fwai numera na CTI tau. O le tau o le susu na CTI le se fulu ono pasene, ai ono se fulu faa pasene na CTI le tau o le pata. O le tau o le tasikiro kalamo le mens, e se fulu iwa tala iwa ono sene ya mati. Toi titilawa lua tala e silia tua I le tau ngata, na ilo le taimi nei I le tau sanga taluai. I le vai taimi lava le tasi, na pa ua I le tau o fuala au aina ma fuala au faisua, I lunga atu o le tailua pasene. Whaalia le ofisa o whaamaumaunga aloa I a New Zealand, na whaamauina I le tau o penisini, pa se whaavao malo, ma nisi o whale nofo maututongi, na tau pa u te isi I le masina taluai. E whaitau wafe maafe fōma I sinia ua pālota e te mo le 25 tūla ona o la tototongi I le amatanga o le masina fōu. Ua whaalia le lefia o le minista o le soifua maloloina, ona o le manatu I tangatanga se ngase o le afia. I le taamilo sanga muli o feutanga inga o totongi I le lua fe lua tolu, na whai ai e sui usufono ni te e se lua, tasi mo le lua I tūla, ma le isi mo le whai tūla. Na whaalia Dalton, o le mali lienga tu whaatasi a le uni ma le te whatuora, na mai a I le masina o Augusto na te anei, mana tu ina atu SMS, se tangi mo le se fululua pasene o le si itanga o tutongi, whaatasi ai ma le whaupoponga I le whaaua wina o onga whaafoma ai ma alauni. Na whailoa I le te whatuora le latou o fo atoa e na o le tasi I le tasi te sima le 5% o le tau atoa o tutongi. Ina wafisilingia poani la ngona o foma ai sinia na Tali Dalton o lo o le fia le lavava ma vai. Na ta uai le pulisili o le Health New Zealand Dr. Richard Sullivan o le te mo le 25 tūla o lo o fuafuaina e mawhaiona whaalea o ngā ina I le tusa ma le whaafe tolu se lau o appointments o a lewa o na fuafua. E le ngatai lea o le tolu afe I le whaafe tolu se lau o whaata AI, MRI, CT scans,
ultrasounds o le atolo poina. Ua saunoa le sa avea ma pulesili o le Facebook, Steven Skila, o lo o mau pea lona manatu, e le te tau na whaatangaina tamaitita i se fulu ono tau sanganga i lalo, e whaaonga le Facebook mai si upenga o feso o ta inga, ona e le ita pena o la tau whai ai, e tani le onga a ole mata utia o nisi o vaenga, o lo ilunga o ia upenga o feso o ta inga. Na ia sau noi lunga por kalame ale 30 with Guy and Espina e whaapea, mo so se tasi lalo i fole se fulu ono tau sanga le matua, e le te tau na whaatangaina i lunga le Facebook. E whainga tai le mawhauwhau, ma tau whaafefe, o le whai ai o le tamaititi, e le ilawa le atina enga ma le tupu wae, e mawhai ai ona ia tau li maina nisi o lo i tau, o lo i lunga le Facebook, bei ona sau noa Skila. Talo ai neina me i Australia e whaasata mai tilalo le ta i se fulu ono tau sanga mai le whaonga upenga o fesota inga, ina ua whaamaonia ma pasia le pale mene, ele i amata whaamamaluina, ma ole awa awa aifo isi atunu o le lalolangi, pe ole a whaapewhea ona whaatino le suinga. E ono se fulutolu a fetala ua whaasalaina i le kamupani al Kiwi Rail, ona ole le tuo se tasio ala tono foafi i mōli mumu i se whainga malanga mai te huia Hamiltone i Aukilani na mōlia ele NCTA le Kiwi Rail ma le tangata na aveina le no foafi manaia i oina le mōlia ngai tasi whaapea ele i lava nia o onga talawhea ngai mo tangata whainga luenga na whaato e se fo i le puli o le Kiwi Rail i tangata o le pāse se to aiva fast sa ilungo le no foafi le ana lea mana i aina le mōli mumu. E te tawana toe fo ile waa ele tise e toe amata liana au nanga maasani le etusa ma le iwa maasina talo na tutu ile wafui Wellingtone. O le ikadere ele i toe whealua e talu mai ulai o le lua whelua wha ina ua yaini whaafi tau li tau insinia. Sa ia ile wha moe moe o le amatanga o le maasino o ke topa ile tau sanga talu ai e amata toe whaangaluia ina ile waa peitai o le tele o vaenga o le waa na oka na poloka ile atu Europa. Le ana whaato a taunu umai ile atunu o ile lua vai aso talu ai. Ele ole whaafitau ni mua lea ua o iaile i karere, i a se te mo le lua whelua na motu si aile ele tise ili o ngā tutonu o se whainga malanga. Masa ave ese mai le waa leo le pāsese. Ai ele na o Wellington e fo ile a ai o loo talia ina waa ele tise, ile amatanga o le tausanga nei na whaopopo ai ele Fullers 360 le waa no fua se fulu i la lato au nanga. Ua talo sanga ina ile au whaingaluenga ale soifua malolo ina i Palmerston le wha malo sia atile o le puipuinga mo le au whaingaluenga ina ua wha matao e se ali ina uina se whana se tasi o le au whaingaluenga a o sa vali ilana ta avale i le po la sofaraile. Whaalia le unia tausi soifua ua tele masina o ia i lava le popolenga i le paka ta avale a fo mai ma le au whaingaluenga i se wha matalanga mai le soifua malolo ina New Zealand o lo o ngā lulue wha aleleia ma wha malo sia puipuinga. Na vilina leo i le petu sol se fulutasi le pola sofaraile. Ina uoso se tau lea lea i le nofua pito i tuo le taavale a se tasi o tamaita i fo mai. Ma ia whaalala le whana ma whaile tamaita ai e alu le taavale. Na ia aveina le taavale se awala i le mamao le ana sola e se ai masa ili fesosoani i le ainga na lataane. Whaaliele asosio tausi soifua e whaapea e tele ina whaasao na paka lato taavale i paka tangata lau tele. Ma e tele fo ina paka mamao o na ole tumo paka ale Wilson Parking i taimi uma o le aso. Na ta uele whaatono ngaluenga ale Health New Zealand, Fiona McCarthy, lato te iloa atunga lunga o lau whaingaluenga, masa lato nau e whaalelea atili le puipuinga awale saunga lemu o fo mai whaapea tangata whaingaluenga le whale mai. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.